ufike mfake esikhalangeni uyeza lezi nkabi zami lezi ziwazi kahle emgwaqo wekwele emaphaleni enye indoda yathi isibona sidonsa kanje yathi isibonisa lalezi yayizadonsa inqola kalobhekula zayitshiya phesha kachangana ngathi hathi mfowethu lezi ngezami lezi ngezikanjukes malaki uyezwa ukuthi sidonsa njani Why? Kambo kakanetsa kambo kakapisa makore apinda nasino kachirungonakidza kambo kanotapira kanoziko ndodzila zvangu zvanzi ndakananga kumusha kwedu ikoko kuvuke kuvukalanga ndodzila zvangu takabata nasuno kanhoroondo yaiye mushakapu Ndux Nduna Malava nekudaro regai panapa nasuno kutibatsiridza munhoroondo yedu iyi tichazinge tichibatsirwa nemwana wacho wandakaita mahwekwe naye ndikakurukura naye auya kuno kudhorobha kubva kumatebele ledu vanonzi Witness Malava. Namhla ngizawe ngiphethe mbali Nduna Malava ngincediswa ngomntanakhe uWitness Malava. Ake simuzwe uWitness Malava engena enkundleni right. uNdux Malax washiya ngomnyaka ka 1996 8 February 1996 iko wachona khona right. Ake simuzwe uWitness Malava ingena enkundleni la esilandisela imbali kaihlo. Iminyakeni engamashumi amabili nesishiyagalolunye ngo-1985 ikona abantu engafuna ukufika khona kwabo somfikise khona kodwa-ke uzele ngaphi kanko? ngizalele eTshelanyemba eKhezi. Isikolo sakho? Esikolo ngafunda primary education ngafunda eSenze Basteni khona leke eKhezi kwaMalava kwesikangasha Senze Basteni primary. Secondary ngasenze i-10 Nhlabangana. Ekusukeni kwami i-10 Nhlabangana ngaqhuba nje isifundo njalo ngayenza i-IT yami eJoshua Mqabuko. So kusho ukuthi wafika O level kumbe waqhubekela wafika ku A level? Anyanga ku A level kodwa ngahamba ePoly. EPolytech eJoshua Mqabuko Polytech. After O level? After O level. So wayenze IT khona ngale? Ngayenze IT ngagcina ku national certificate level. From national certificate level ndikolapha ngabona into zazingabhalansi kuhle ukuthi ngiqhubekela phambili ngase ngena ke kwami. Ngomnyaka uphi wona? Kwami ngangena ngo-2004. Wangenela khona ngale koBulawayo? Ngangenela ePlumtree. Ngangena ePlumtree kodwa ke isifundo zakhona eze-army ngazenzela koBulawayo eLiweli. So kwami wahlala isikhathi esingakanani? Ngahlala iminyaka emine. Kwami ngahlala iminyaka emine. Ngase ngicela ke ukuthi wona nje wasengifuna ukuqhubeza umculo la wase bemvumela ukuthi songaqhubeka lathi usikhuphule siyaphezulu. Right. So kumculo wena ungene ngesiphi isikhathi sankhona? Ngathi ngesikhathi ngivele ngingena kuAmi ngangivele selengoma engizibhalileyo ngoba into le iyafika phela into mayivele ilidlozi njalo lisegazini iyakufikela ukuthi la nxa ungavela ukuthi ngiyayenza umsebenzi kumbe ngiyenze umsebenzi ama white collar jobs la nxa kule kuvele kule into bathi abanye bathi kule calling le calling ethile ngizobafundisa bethi lami ngikho le calling isebhawa kuphi kuphi lami ngoba le calling ukuthi I know lapha wathi lakhona lapha sokumele uqhubeke ngoba so ngithe ngenile kuAmi ngabona sokubalekile ukuthi njengoba lami sengizitholile amasenti senginga practice ngidinga abantu ngiqalisa ukurecord ingoma zami zenele ngoba inhlanhla ukuthi khona icompany wayirecorda khona iGrammar Records la isikhathi yazwa ngakhona ukuthi hayi nokulo mfana nje kusesekhulile lapha asike sizothi yena kahlabeli yini bangi approach babuya bazongi auditor
ngapasa kama-auditions angikhona ngahle ngabe angarekhodi i-first project yami eGrammar Records kwalapha ngu-ami. So wena ongawakhumbula khona ukuthi laba wacabanga ukuthi ngingadobha lo ngiyakwanisa ukuthi ngikase iqembu lami mbani? Mina ngingaqala vele ngisebenza lama-comrade ngandilakwazi ku-ami vele kwa-department ama-band lani music lani. Nxa usakhumbula ukuthi ungathi senza lo Tobias Chinota wayechaya i-lead guitar ngaba lo Edmos Nyoni wayechaya i-rhythm guitar, lo Moses Mdadisi wayechaya i-rhythm la guitar, ngaba lo Mafios Msaka wayechaya ama-drums, lo Frederick Khathazile wayechaya i-bass guitar, Thanda Bantu Dlamini wayi-backing vocalist. Iqembu engalisebenza kuqala ngirekhodi i-first project ya. Uthanda Bantu la ku-ami? Cha, Uthanda Bantu wayeke ku-ami. Bungathi nje kulabo mbabaleyo babili bathathu babe ku-ami, abanye nje babe ngabantu engambathethe khona ngale malokishini wobulawayo. Okay, so kusho ukuthi i-first project yakho yabe ibizo langikhona? Idlala dala mlaqala kwaba nguSengikhona. Yayile ngoma ezazihlanganisela usebepheli labatsha, sikhumbula ubaba, whereby we're paying tribute to ubaba lemsebenzi yakhe labanye asebasijeyayo amaqhawe kwezomculo. Kodwa ke basically yayijongena kakhulu ingoma eyaduma kakhulu futhi laphana sesifikile because sazoyenza ivideo kuma-albums kababa akudala uLerato zingoma zesitswana njengoba ngikhuluma ngoma zesitswana sayifaka lapha ne-radio. Ivideo lana ngendlela esayihlela ngakhona yayenza saba lodumo ngoba lakathesi lokhu ithandeka kuze-TV. Ndo chikomana ka Witness Malaba ka Witness Malax mwana wa Ndux Malax mamunzi apa ka atanga kuti pe nhorondo yake muchidimbu akazvarwa iko kwa Kukhezi kuno ndo zvakare kwa igwa baba vake akazofunda chikoro chake ikoko kumamisha ikoko kudzimara akazoenda ka Polytechnic Polytechnic kanita zvidzidzo zvake ikoko zvepolytechnic kupolytechnic ikoko bhazo zisiya zvakare zvinhu zvasina wamira mushe zvisina kubalansa akabvata aini ndakwenda nopinda chisoja saka akazopinda kuarmy ikoko ari kuarmy manje ndokwakazobudira kachipo chake ichochi chekuimba chababa wacho munongoziva kuti magetsi anotera tambo nokudaro ka Ndux Junior ndiye anonzi Witness Malaba. So kambo kanonzi ko Ukhalabe Mgeza kambo kamuri kunzwa kam ndike chikomana cheka Ndux Junior. La kathesi nisabadinga abantu abasebenza la eUnduna Malaba abasincedise ugcwalisa imbali yakhe inayo ukuthi andina zvikwanisiro badzika dai ndakakwanisa kufamba kuenda iko kwacho ku Plumtree dai ndetsoka dzangu dzichinditendera zvikwanisiro ndinazvo ndaisvika pa Plumtree pache ipapo kapo tokurukura nemhuri yavo tonzwa zvakakwana zvakazara sezvo tinongoita kune vamwe vari pedyo nesu kunoko matebelelendi ndinoda ndine shungu chaizvo asi hei muchandiregererawo zvikwanisiro ndo zvinondimura tsoka. Ndosaka vachiti vakauya kunoko vakomana kumatebelelendi tichivabata nkunzi kuti uyai mustudio. Andati nini kati satanzwa kaka nhorondo ya baba vake tombonzwa iye mfana
kanjani ufana ubambe ngathi ufunda iBhayibheli phela abantu ngasuku zamanje abasabongi ngendlela lapho umuntu uyahlafuna umlomo ugcwele lapho uyakhala kade abantu benze njani besidla besulela phansi njengenkukhu uyabona mabe kwenzeka jabule tambukele esandla sifudumele ngoba wazi ukuthi abantu laba baginqa kanjani bekuzamela bezama impilo thethwa kunjani ake siqhubeke phambili embali kanti ukusimalatheni kuthiwa iLucia iLucia primary besayenza standard bona bakudala standard bani so ungakhumbula yini ukuthi ezomculo lezo wangena njani kathi emulini yawo kade kule umuye oye usemculo nini ungathi uyakhangelisisa kahle vele uma uthi yalonda imbali yabantu bakomalaba lakhangela ukuthi wonke umuntu wakomalaba vele bona ngomdabuko baba ngabantu aba entertain abantu abangene kakhulu kwezomculo lezi ezemidlalo nje umculo wawudlala kakhulu githi umculo wengungu gida isithikitsha lana ikhathi simule eloke khangela la khona lokho imuli yakopamani bakhantu kuyagidwa kakhulu ingungu laphana abantu baleke begida nje bezijabulela uma kule midlalo wabizwa ngabe bezogida ingungu so kwaqalela khona engungwini kwangena thina kithi ngapha kumalaba emuleni kaSihlola yiko lapho kwangena kona iKatali ingenzo umdala wangena ngeKatali wayichaka kakhulu iKatali mayikakhulu ekweluseni thina sasingakazalwa by then kodwa ke uma besilandisela abadala imbali yankhona isukela kwambala eyichaka kule ekweluseni laba bakholela khona le entaba simbe kophewoni wasuka lapha esekhulile wacross iborder wangena eBotswana yiko lapha aqalele khona ke ukuchaya sencethana labanye bakhe bathi ngo1973 yiko lapha ayesevula ipen yana yakhe khona leBotswana yiko lapha aqala ukuba lodumo khona eBotswana ukuzananzela ukuthi ingoma zakhe eziningi aqala ngazo izisitwana so nxa usakhumbula iqembu lakhe lokuqala khona ngale eBotswana ungasitshela ukuthi wazibiza ngokuthini ngale Botswana yikho engakwazi ukuthi wayezibiza ngokuthini kodwa wayevele semuntu kusimalax wasebuya ke ngapha lapha ke yiko lapha abuya etholi usponsor wakhe angazi ukuthi wayesebenza igama lakhe kumbe le sponsor kodwa uthi iStone Sounds phela kodwa ama album abokuqala
kwakuthiwa i-Stone Sounds. Ama-7 singles. Ama-singles lana kwakuthiwa bafundiseni abantu abayazi ingozi. Right, ingoma zenzana kwakuzirekhode kwi-Stone Sounds. Uzananzelela ukuthi kulezi zinye ingoma zesishona okuthiwa uMvuranga inaye Gorerino. Usponsor wakhe wayengumuntu owangapha eMashonaland. By then so kwaba i-Stone Sounds. manzwa paka kwanzi kumhuri kwao ana Ndukusmalax kumadzete guru ikoko kwa kune shasha dzairowawo ngoma zvakare zvekuti vaifadza vanhu vachiunganidza vanhu kumapira isichikicha nezimwewo mitambo yakasiyana siyana ipasi chigare kwasi ndokunonge ndokwakatoredzera mukoma ava Ndukusmalax asi kuti azonyatso kupinda serious mune zvemimhanzi chazvo zvanzi akaenda akabira mugano achienda muBotswana hanzi kuBotswana ikoko ndokwa zvakatangira ndokwakatangira chikwata chake chekutangisisa achitangisisa Stone Sounds kwakaroka masingles mazhinji ekutanga akakurumbira ndosaka muine makanzwa kamukambo kananzi kumande tate bangu kerurumika rwechitswana anakeya kurata ana mvura ngainaye izulu kaline Wazo hati mtalawati kungono ngeshe kupena
ngempela ngishiyela imali ngegada ngeni imali wehla uthe mayesehlile wamithi ibhasi leyana yama itesimile wathi zwanini bantu abami ngithwalani ibhasi leyana bengiyigadile isifile imali ngilayo ngiyeke obulawayo emsebenzini uthe mayependa ukhontekta wathi mdala ikhona usufuna ukugada yethu namhlanje ngoba leyo kuyigadile isifile uvele uyabuyekeleleni ukuyigadela lethu anti uhlala ugadela leyana uyeni uyegada yona efilele chapa driver dala luyagula acabanga akazagadi ibhasi yethu namsefuna ukugada fast pace asikuona wachirwa dhanzi mmanzi yaweka unonyatsokona zvichienderana avaridzi vacho anozava matambiro acho patiki pachirwa chibhasikoro zamani kuyingonobeni bayakwathi imoto akazitholakali njalo kuyahlupa lezinsuku kutholakala kwamaphansi ezimota kodwa kwathi kuthembisana iqiniso ibhadi ngavele ithi zavuka endaweni engikiye khona hayi kukuwakhambisini isehlisa abantu ezingeneni bakithi njalo enani umkhubo wokuthi ungagadenye wabesagadenye uvela ngaphi uyazigada ngemali zethu thina sifuna ukugada amabhasi ethu ngemali zethu siye emzini yethu sifuna ukuya emzini yethu sifuna ukubuyela edolobheni sifuna ukuya emsebenzini thina sifuna ukuhamba ingwendo ari kuedza kunondedzera pakakuti nguva yezororo riya riyaka varidzi vemabhazi varidzi vemichovha vanenge vachitaura zvavanoda vamwe vachikuwedzera mapuraisi iwe paunosarudza ukada kuti ukaregedza kukwira yavo ukazokwira imwe ikazonofira pamberi apo yavo ichitevera onzi handiti wambosiya yedu uchisarudza yako kozvindo pauda kukwira yedu sara ipapo anzi vanenge vachishaina vachikoma shuwa here aiwa vatyairi varidzi vemabhazi aiwa veduwe ngati pagadzirisei pava ndezvekare kudhara iko kwanditi kaiko zvine zvaiwaka ngatishandukei musecond republic hatizvide izvozvo right akaiqovera pambili aimbharika nduna malava right sifuna ukuzwa lapha kuti iqembu letahangana band labuya njani tinzwe kuti chikwata chavo apa tanzwa Stone Sounds tinoda kunzwa chikwata chinonzi tahangana band chakauya sei tahangana band kwakuthe sesiphumele seyedwa ngale ngoba itahangana band itahangana imuli yakoMalawa yonke iphelele ukuthi uthi uyisemkhulu wabo ngutahangana so kana pa kusho ukuthi waye best ngaphi Plum Tree kumbe waye best koBulawayo waye best koBulawayo kodwa ngumuntu osebenzela emakhaya kakhulu ebhoda nje ilizwe lonke ngoba ungafika noma ungafika koSlobela ngizokwazi wafika lapha ufike kuphi mfana baba wakho ayihamba zonke indawo gogo ngapi la khona ngabe Harare wayebuya kodwa nje wayengumuntu osebenza esihlalela koBulawayo. So ungakhumbula yini abanye amagama abanye abantu asenza la kumbe ungathi kuqembu letahangana band ulonzana webambi lead guitar nxa usakhumbula? Engabakhumbula kakhulu ngababona ngimncane engathi bahlala kakhulu lami ngaze ngakhula ngahlakanipha. Ikulo munye baba uthi ngosaphilana wawuthi uMken isibongozana sasazi wachama drums ngoba lo munye ubaba wawuthi ngoNkiwane wayechaya i-rhythm guitar khonapho kusase iStone Sounds kudala laba ngiqamba kudala ngobe igenge awathi esechona elawo bonke ngiyabazi kodwa bakudala kusase iStone Sounds ngikumbula bona labo Nkiwane labo Ken and then abanye ayisebenza labo by then ayesaba uBingo angizange ngimbone mina uBingo kodwa ezingomeni zabo wayememeza uBingo kakhulu. Okay. Azange asenze lobo Skuza kumbe ubo Christopher Shoko. Emashowini ababadlala balokwenza ama combined shows bahlangane ke badlale kube ngimcimbi nje emnandi njani kodwa kuma recording akula ngome ngisho leyo to enyanyizwe
kule voice kaSkuza, kule voice kaMalaba, kule voice kaShoko. Hayi kodwa babehlangana nje emcimbini bebonisana ukuthi kusetshenzwa kanjani kanje senze vele wayemdala kulo umsunguli walomculo kwaNguSolomon Sikuza uzobuya yena umntana. So nxa ukhumbula na singathi uNtuna Malaba wathola inkezo yini singathi ama-awards ngesikhathi sakhe? Ngalezo zikhathi zakudala ama-award angakabi khona, angikhumbuli kumbe ngisizwe even la ngapha kuHarare kuthiwa ama-artist ayithola ama-award kumbe njani, azange ayengekho ama-award. Kodwa-ke ngabantu abathola udumo ngendlela abaphakamisa ngakhona ilizwe ngengoma zabo besakha, ngabantu abaphakamisa ilizwe ukuthi alubana kwakufana nasenesikhathi ukuthi kuba lama-award kuba lezipho ezithile kube wayezasithola isicoco ngoba ngumuntu olokho ledumo la nxa ungafika ngaphi uzokhulunywa ngaye, ungafika ngaphi uzokhulunywa ngaye. Abayenza sokule ngoma yakhe ayisithi, kule ngoma yakhe ayisithi kongazi bantu labana ababehlabelela ukuthi khona wajabulisa abantu estage nje bajayiva, kodwa babehlabelela izinto ezenzakalayo lezi zayenzakala. Zinatha Ngikumete Zinatha ngina nkundleni anzizo amdara kakurumbira chaizvo makore apindawo ka vadonongodza pavanhu vakatanga nawo kokutangisa chako cheko ka achivadonongodza kuti ningi kusanganisira ana Bingo Tembo wamwewo andinoti ndaiwanzwa achivashedzera mazita avo isiti atisati avako tasati takura zvedu kumwe kwacho tatisati avako tisati tazvarwa asi aingonzwa chingotaurwa badzi uyezve dzimwe nziyo dzake taitiwo pandakuridzawo panapa ndikafambawo ndikaendawo kunzvimbo kwandee ndichinoridzawo ndichizoti baba wako aimboridzawo nziyo dzakati dzaimbotifadza panapa vakakurumbira nziyo dzakati dzimwe dzacho ndichidzinzweko zvine zvino ndakungoteerawo imomo ndikabvunza kuti vakambowanawo here ma-awards kunge aipiwa kuna nagrama makore acho yayo zvikanzi zvasati zvako makore acho yayo asi mukurumbira vanga vainawo mukurumbira nokuda kuti kumatevelendi kunokuka ndo dzadziri simbi dzebasa dzacho dzozo zvekuti daiwa kuri kuti anga ari mazuva ano kana mibayiro dai vanga vakaiwana asi nekuda kwokuti panguva yacho iyoyo mibayiro izvi zvasati zvako asi chiko chako ndechekuti dzanga dziri simbi dzebasa. Watitata loku nati, utate loku kweli, utate loku kobe, kusasuzo kuzangulu. Zvikanzina Susan Machuma Susan Nenunzi hanzi ndobva ndaona Tete Sonene vachinhonga jive tiri padhugeni apo hanzi vaifamba zveshuwa unopa kutenda ndima yeko namainosta padhugeni makaonerera waphela abantu madoda bayathakatha kokela ni madlozi likokela izinatha kokela ni madlozi likokela izinatha kokela ni madlozi likokela izinatha kokela ni madlozi likokela izinatha. Uyabona izinatha izosebenza kakhulu ebantwini abathakathayo izikhumbuzo zizatshaya watshele imikhuhlane ehlule imithi yesilungu ngakubonela kini madoda ngoba ngaphosa ngafa ngaze ngezwa lo dokotela emhlophe ethi go and try Zinatha, go and try traditional. Ngathi yini lo basa wathi go and try. Ngithe ngiyabuza abantu bantshela wathi hamba ekhaya wezama amasiko yiko limbona ngikhuluma namhlanje ngamfile batshele wehlule America wehlule leBritania kodwa kwelatshwe la eAfrika. Eminye
ingcono ngobungayelaphisa noma ngaphi kodwa amasiko kukho kunyonga kwethu izinto zabantu zelatshwa yiba bantu uyabona izinto zabantu ukuthi zihamba njani ngaphandle kwaba kulala into ongalwenza watshele wazi wathi izinatha kayiqhubeke umsebenzi kahle wayebonile ukuthi ikhona imkhuhlane enqothwa izinatha kuphela kwehlule dokotela kwehlule hayi kwehlule shwala uyabona kwehlule zwa kwehlule wena kwehlule dokotela ayisazizwa radio ngoma thona le thona izinatha ivela kuyepela unduna malawa nguyepela siphethe imbali yakhe namhla etakabata isisuka norondo ya Ndukse Malaxi kampo kana dziko zinatha anzi yayiwaka ndakaenda kunorapwa kuchipatara chirwere chobva charamba kupora kusvikira na dhokotara wechirungu akati go and try zinatha kureva kuti anozviziva kuti chivanhu chiriko mishonga yechivanhu iriko so nekudarika ngatirege kutsvinyira ka chivanhu chedu mishonga yedu yechivanhu miti kunyanya isisuka tinozotiwo kana tikaendawo kumakereke uko ka taakushoropodza mishonga miti yedu yechivanhu haiwa veduwe iri kuraramisa vamwe vanhu musaitarisire pasi musaishora handitika imimiwo mukaponerawo kuchipostori ikoko mukaponerawo kuyu musachirege kushorawo zvimwewo zvitendero kuti aiwako hakuna zvinoitwa mukaponerawo kung'anga neimiwo regai kushorawo kuchipostori uko mukaponerawo kuchipatara regai kushorawo ka dzimwe nzira idzi dzekupora nadzo handitika zvakuitira ikoko zvinogona kurambira ikoko nzwaya pamurungu aiti go and try zinatha kusvikira nduna akabvunza kuti yini lo vasa ndokuti ini lo basi yini lo vasa yini lo vasa murungu akubvunza kuti ena unotaya kuzinatha kuti chii chinonzi zinatha ichocho kuratidza kuti naiye vanenge akadzimaidzwa naiyo asingatoziva kuti chinombonzi zinatha chii eka kuchivanhu ikoko ndo idai tinoponereka kuchivanhu right regai timbonzwa panapa ndakabvunza inini ka nezvevhidhiyo riye rinonzi lerato rakaitwa nababa here kaunti rakaita naiye chikomana bigi ividhiyo lana sayiyenzela eHoffontein tuze nje lesikole ngafunda kiso ukuthi ngizindabanga ikhulapha sayenzela khona ividhiyo naliyana yabo lerato unkazana lana uyophuma khona phana ngubani ungaphi unkazana lana akajikazana kodwa unkazana uthango noSipho igama lakhe uthango noSipho igama lakhe ushadile manje uhlala lomkakhe eSouth Africa kathi undodalo yana wayofuna ukulorata ujahalana uthango Max ukhona kobulawayo kayintanga la hayi Max angilalwazi ngoba senileminyaka emibili ngingamazi kodwa siyafonelana angaze ngibuze ngezomshado so sisebenza ngaqina sebenza ko Baker's Inn ikona abantu nesebenza khona entozothi vazhinji kampa kakakurumbira Ndukse afa atisiya Ndukse mara kakakurumbira nekuda kwevhidhiyo rake raibuda paezomugidho vhidhiyo reye rakasotwa naye mukomana uyu Ndukse Junior hanzi musikana uyu aiva pepa achienda kutsima yanzi noSipho hanzi akarorwa ikozvona kugara kuSouth Africa akozoti mukomana anonzi Max hanzi ndakapedzera kumunzwa achishandira kune imwe kambani inobika chingwa mubulawayi mumati hanzi haasiri achiri mupenyu mubulawayi imomo hanzi takangorowa iri vhidhiyo chete pati kambo kakanyorwa kakaimbwa nababa asi takangorowa vhidhiyo chete tabu sekuru Doni mfundirwa Mutape amasora sekwambuya wangu zviri kufana here sekuru chinake
amanyaya teacher Bernard kumasimbi komuniko ere mtape sikakaneka amkoma wangu kambalami zviri kufamba na plajeza jeri mashonga nyika pachiwe chapo asilayo imbali siphethe imbali ka muyindulu malaka ngeke liphikisane lami ngezintombi awubheke manje ezigaba izinkomo sezigapha umngcwele wele Botswana ziyalobola intombi engithandayo Lorato phela intombi ente nezihlathi singamathuthuva ngathi ikhangele uthi litamati selivuthwe kahle uyezwa ukuthi basikhamba njani labo abafana izincingo achuma masibili maye babo ngizawulobola Lorato my seat, my babo, he's all over my dad, my babo, he's all over my seat. Kucho mina ndukufumala kusufana kadubugwe ndufana ongene ngaqoqothi udingani ngidinga abalenkani nginguye lwana waJavitisti emangweni namakhanka ezimbuzi zasola namhlanje ngizibamba ngikhona apha ngaphansi komuzi wakobulawayo khona kanye ngaphansi kwesithombe sikalobheka uthi awusesithi holo uyezwa ukuthi ngizibiza ngingaphi uma ngingena nawe emzini wabo wajele achuma masibili ngalitshela ngathi soze siyofika kwelikude elizwe bafana ngiyawazi ukuthi la uLiberty Luphahla umkhululi la ingoma leyo uyayithanda kakhulu unganguzwa uLiberty landisi ngendawo ingoma leyo hayi uyahleka sibili kutshengisa ukuthi la hayi yamchaza ngiyabona wabona khona bekidwa khona kudala right yahle ngikhumbuza khona ngale eLoreto mission eRoma Kosini eCrossroads eSlovenia khona ngali eDonsa Demo eLepete hayi kunzima sibili ake siqhubeke phambili la embalika nduna Malava takayibata kaNorono yandukusimanax takayibata rikati puremberi ngambuza yena phela ukuthi kathi ilocal music ngathi ikupopular yini kumbe hayi simuzwe uNdux Junior laye esilandisela lapha right ndakamvuzela ukuthi ko iyo manzi yedu yemuno iyi unoipihose naye chikomana nduna Malava Junior ikati muzi achipinda murudariro achitirondedzera kuti ye manzi wemuno anopiwa sei singakhangela eSouth Africa ngale umculo wethu uthakazelelwa kakhulu emadolobheni alabantu bakithi abaningi singathi yini kumbe uyawuzwakala kuma radio stations kumbe hayi ebantwini nje ema radio station bawuchaya kakhulu kulabantu oPhalafala FM oVenda
radio station anjalo batsha laseBotswana batsha radio Botswana bayutsha umculo wakithi ngapha eZimbabwe bawutsha umculo wethu bawuthakazela lakho bese ukuthi hayi ngaba kithi ambali yonke indawo ngoba masikhuluma sinje so emsakazweni ngithemba bakhona abafisa abasemazweni nabaseMontoro labakuphi kuphi singabali kithi kuphela kabezakho ababefisa ukuthi abanye bafona besicela ukuthi sicela lizochaya kithi ngapha bawuthakazelela umculo wethu sure so nxa licha khona ngale ePlumtree bayalemukela njani masithaya kuze lezi indawo zakubo Plumtree Cares Jolocho hayi abantu bathi umculo wabo umdabuko wabo yikho lapho abaphila khona uthi uyazi umuntu ethi vele mina akaye kutshona ilanga ngingadlala ngomculo werumba yakithi anti bathi irumba esikhalangeni ngoba anti uyathola so abanye babiza bathi isungura abanye babiza abamaka kodwa abathengi bathi irumba esikhalangeni bawuthakazela kakhulu wagcwala futhi njalo bayinelisa ngoba sokulama US dollar bayinelisa ukungena bezosupport umculo wabantu hayi njengoba kithi balaleli yakuzwa phela umzana lo uNdux Junior esicocala lapha ku National FM esitshela imbali yakhe so wena Ndux ngiyakwazi ukuthi umuntu wonke ulokunye indubeko uyakwanza ukuhlangana lazo nxa ehamba lemsebenzi wakhe wena nxa sikhangela kulapha kuleli leZimbabwe ungathi wena isifiso zakho simi njani nxa kuzemculo kumbe singathi kulokunye yini okungathi alokhu ngama disturbance lapha kuyasiphambanisa ukuthi siqhubekele kuhle ngomsebenzi wethu kumbe imedia wena uyayibona njani lapha siyake sizwe abanye bekhonona sithi thina abangale eMatebeleland imedia vele iyasikhangela ngaphansi asazi wena uthina lokho siqala sikhangela inhlupho ezibhekane lazo thina njengoba nje lathi sabathola emculweni sabathola bevele bekhala ngokuthi kulama promoters ngapha eMatebeleland ngapha abasikhangeli ama promoters abasincedisi iministry ayisincedisi lami nje ngikhala ngokufanayo ukuthi hayi abantu esibathola kuphela sithola amasela kuphela umuntu uzabe ukutshela stories zakhe singazwakaliyo ukuthi engacaci ukuthi ufunani akufani la ngapha njengoba ngiseHarare khona ukuthi uyabona ukuthi ngapha abantu osomabhizinisi bayafisa ukuncedisana labaculi bayenzela babancedisa kithi ngale siyazenzela konke ukuthi nxa ngisiya ngithola nje eSouth Africa asozuthola ukuthi ubhale ubani promotions hayi nxa ubhale abantu kuyimalax music promotion ngizipromoter mina ngiyazenzela nje yonke into iluhlupho esihlangana la ukuthi asiwatholi abapromote music ababuya bezocupha ngale kithi ngale kumbe besicupha ngabe bezosiletha eHarare ngale bethi sike sithoke ngapha eHarare kumbe bese sithoke kwezindawo sibe lo hlupho njalo olwama inkampani la sidayisela umculo la amankampani la asithengisela umculo la hayi eqinisweni mase sekubika ngeqiniso thina inzuzo yakhona siyibona abanye abaculi bafa bengela lutho nje bafa umuntu ufa lodumo ubani bane bedumile kodwa uyabengela lutho ngithemba uyangizwisisa thina kathesi nje okunye singa blame singagxeka kakhulu iPiracy ukuthi iPiracy ilaba abathengisa ama DVD ethu becashile ama CD ethu becashile bawathengisa ngabodola thola besenze njalo lawo basincindezela umthetho awusimeli ebantwini laba umthetho walibana uyasimela usibophela abantu abathengisa umculo wethu ngokungekho emthethweni alibana sibalo lutho so izinto besibhekane lazo kodwa singena lapha ke ukawathinta ku media imedia iyasincedisa kakhulu kwesinye isikhathi bese kusithi kwesinye isikhathi bakhale ngokuthi khona abalazo ingoma zethu bekhala ngokuthi abalazo ingoma zethu thina siyabe sebaphile ukuthi uyabe sebatshontshele mbana asozobe kwazi so thina nxa sikhangele ngapha eredweni ingoma zethu sikhangelela ukuthi linalilazo abantu bethu abantu abalandeli mabezicela lizitshaye futhi ngendlela efanayo right bese kusithi emaphepheni ngapha ke
uyathola ukuthi emaphepheni uzucina uyenza ngokufona ukuthi abakithi ngilalokho ngicela ukuthi ke like limbhale like lithi lokho kungenjalo uzawuthola ama-faces ama-artist afana nayo kokuphela hey uzibani bani wenze lokhu iviki yonke umuntu uzaphuma ephepheni kathathu kungazi ukuthi wena akulanto yenza wena kukhona bekhangelele okubi ngawe ukuthi uzuyenza okubi mhla wenza okubi yiko lapho ozaduma khona ugcwalisa amaphepha wonke kodwa kunje ngithi hayi lo bro amasebenzi national FM ke ngimfonele ngilisho kweindawo zokhava show yami asozabuya mhla ngiyenza okubi yiko lapho azabhala khona andinga khona so yiko lapho esingane asizwisane kuhle yakule nkinga khona kanti ke masabe sikhangelela ukuthi sisebenzela le media kube yiyesikhuphulayo kube yiyesifikisayo njalo ebantwini Dux Junior right natakale kumvunza pa Dux Junior kuti msambo wedu munomnyika Zimbabwe unoona se unopiwa sei kana tifanidza kana muri semi unoshanda nokuti chikomana chenguwa zhinji chinobata basa chiri kunyika yaSouth Africa ikoko msambo wedu unonzwika here ikoko ndikamubvunza kuti zvikanzaiwa msambo wedu unonzwika kuSouth Africa asi kunyanya mumadhorobha munonge ndo mune makaungana vanhu vedu vazhinji vanobva kuno kumusha vanowanzo kuungana mumadhorobha saka ikoko ndokwa unonyanya kunzwa mimhanzi yedu isisi chikwapaidzwa ikoko ndikati ko dzinhepenyuro notomukata saimimika kuti nhepenyuro dzemuno muZimbabwe dzinopromota zvakanyanyisa mimhanzi yekuSouth Africa uko inorira chaizvo muno muZimbabwe pamwe pacho ichitopuhwa mubairo matop charts apa ichitoenda pamusoro muno munyika yeZimbabwe asi South Africa zvinoitikawo here zvikanzi inowanzokuwanika kuma-wireless ari kunze kunoku ma-community radios ana Parafara FM vanenge vari kunze kunoku ndo kunorira mimhanzi yedu kuma-national radios kuanzi vanosapota mimhanzi yawo saka inini zvinondibatawo izvo zvokuti vedu ikanawo vachisapotawo vanhu vekwavo kwesi tadiwo kungosapotawo vekwedu vekunoku tisiyanewo nazvo zvekwavo ikoko nekuti isisu mimhanzi yedu vaimbi vedu isisu tikatarisa kunyika yeSouth Africa ukoko ndofunga hafu chidimbu chevaimbi vari muno muZimbabwe chimwe chidimbu chacho chiri kuSouth Africa kune vaimbi vakawandisa kubva kugospel sungura jazz variko kuSouth Africa kusvika kunana Cape Town kuzasi uko variko ikoko vakazara ikoko asi mimhanzi yedu isisu airire ikoko intorira kuti ma-community radio marediri pa-national radio airire asi isisu yavo yeikoko kuSouth Africa kunoko aiwa unoona ichitopa munomu amene kuti papo pangagadziriswe sei vana vedhumijipa ndikazobvunza ini ndikati right pamapromoters ukanzi mapromoters kubulawayo anonetsa hakuna asi kuno kuharare mapromoters ekuno kuharare vanosapota vaimbi stereke hanzi mabusinessmen ekubulawayo kwaakashoma kusapota vaimbi havasimudzire musambo tinototambura tiri kweikoko zvikanzi vashamarari kazhinji kacho unonzwa vachitanzi hatina mimhanzi yenyu asi tinenge takavapa mimhanzi yacho hatizive kuti ndiani anenge avabirawo kunoko asi takavapa mimhanzi yacho zvikanzi umwe mushamari unogona kutomucheredza kuti shamwari uya nhasi ndiri kuita show kwakati uya akaumbomira uchionawo ikoko kukavha show kuitira kuti kana paunozoendawo pawailes kutaurawo kuti aiwa ndakazviona zvichiitika uko hanzi ava vamuyi vashamarara tikakucheredza kuti uyai kumashows edu chimwe chinotadza kuuya ikoko inhamo shamwari tinenge tisina zvikwanisiro zvokuti nokuti mashows enyu agaranituka usiku ka ndinayo here motokari yekuti ndikwanise kusvika ikoko handikwanise kuuya kwamune muchiridza ikoko nokuti ikoko mabasa enyu mune muchiita usiku ndozofamba neinini zvikanzive manyuzipepa naivowo zvakare papo unongoramba uchingoona zviso zvimwe chete nezvimwe chete zvomuimbi mumwe chete nemumwe cheteyo ndianenge achingonyorwa nezvake panyuzipepa asi musi wandinonzi ndaita chakashata inini hanzi havanoita kunditsvaga mafoni vanenge vachiita kufona kuti uri papi uri kupi
nokuti ndaita chinhu chakashata asi ndikaita zvakanaka zvindirana nedambo refu rangu izvo izvo hanzi vemanyizve vavauye pedyo takwapaidzwapo vatori venhau nevashamarari tarohwa 10 not ndokusimalax ndiyo takabata nhoroondo yake pazuva rinasunokambo kamba kanziko vana vedu mujipa vana vanoenda kujohannesburg ikoko vodzoka votengera vabereki vavo mombe mangorovhani madhongi mabhasikili takanditikwaphelela kunabo isikhathi takasizala balume bobonabo bose dokholwa ukuthi balume bose bekukala kamosibonile babuthele beswa awukadungile mukhambo ebukalanga kenetithi ubhude kwenu kunabogwanda ulobe nde-borderline ulobachosa unta kunabokhezi unokinabo-plum-tree ulobochosa zinaunothi kunabocholocho iwe ukhalanga kwakabhada banokhinga bana banokhinga zvakanaka zvitolokoka mabhuisto hanzi chichemo chenyu wamarita chinzwa munoda kuenda korini itai tsvagurudzo dzenyu zvakanaka morova bhajeti yenyu kuti munoda mazuva mangani kusvika ikoko kunotora nhoroondo dzenyu zvese pekugara nepekurara pakanaka mozotipawo total yacho kuti zvingada marii tiri kutodzida nhoroondo dzavo ivava vanandukusimalax nevamwe vaimbi vese vekumatebelelendi ikoko amozongotiudza toona kuti nyaya dzaito dzifambira sei muende kunotora nhoroondo shuwa zvakanaka ivaita basa imimi chero musati ndongoti mwari vafane kuwedzera pamuri kuda kutapudza ipapo uzathola ukuthi bayasebenza abantwana bezimbabwe bayasebenza bazimisele ukuvusa ilizwe muteereri uyo azvipira vedu vedu kukaita vateereri vaviri vatatu vane pfungwa yakadai aiwaka nhoroondo dzinoungana kegivani mudhuveni ngova musadaro ndinzvirewo tsitsi abanye basegoli abanye basekhaya mdala izigaba zenzana lababafana labasengikhuluma ngabamakatara uyenza ukuthi injabulo injani ekhaya iyakhala ikatara ikhala isigaba sonke sakini ikhala ilizwe lonke bayiphetha bomculo lawo yavuka ilizwe ingani bana bethu mamilizile kangoyeni mumilizile kango yenyu khingani bana bethu mumilizile kango yenyu khingani bana bethu mumilizile kango yenyu yeZimbabwe makafuza isipotata banyetakathi kingakugoli tikumbula babayibenyu lakati njani ububana bethu amaserese kwamaitu tesichira sasanzi ndiri kukuno kuchitsvatsva village kwachitsvatsva kwaziko
asi ndakachibara chivuti naye Ndux Malala wesigaba zonke lezi engingakhuluma ngazo esilizwe lakithi bavumelana nawo ukuthi abantwana basebenza nzima ukuze ilizwe livuke izikolo zonke lezi ezazibizwa ngamagama esilungu sezibizwa ngesikhalanga nangesinto bukalanga gwamuka nangesitoka la ezinye indima engazikambanga madoda lokho kubeka sobala ukuthi basebenza kanzima abantwana besundu basezimbabwe bezimisele ukuphakamisa ilizwe lakibo sebenzani bantwana bethu sebenzani ngamandla livuse ilizwe lenu amarolona lamakhulu athwala izinkomo athwala utshani atholakala ebafaneni bezimbabwe ikakhulu abafana abasebenza phansi eJohannesburg abafana abasebenza bekhumbula imizi yabo madoda watshelo hanzi vana vedu vari kuenda kuJohannesburg avo muri kuita zvakanaka nekuti muri kuyeukawo kumamisha kwedu kunomu hanzi zvamuri kuita zvese izvozvo muri kuteedzera isusu vana baba venyu taiti tikaenda ikoko taiyeukawo kudzoka kuna ana mai venyu tichirera imi tichikuritirai nhasi uno isisi taama retired makuchiendawo makutiyeukawo zvinova zvinokudzwa izvozvo kuti mubereki ngaachengetwe nemwana waakazvara vatengerei ng'ombe tivatekela madongi takatitama kose ngokobulili vakakwakhona vana vetu bonyo imwe nasi moziva kuti moti mazvinhu zvakabhata kango zvatinodhana titi development muvakazitolo munjani vana vetu moda kutokanya ini tobona kango yamuka chose kwete kuti mukaenda kunze kwenyika komotanga kumiramira nenyaya dzemadrugs zvakaipa vabereki pavanokuonai muchienda kunze kwenyika koko vanenge vaitarisira kuti aiwa vana vedu vaenda kunoshava tararamawo zvine imi makunosvika iko makunofambisa nyaya dzemadrugs basa kungoswera makasitika chete kunoku dhololo hakuna chiri kuuya ozoda kuuya wamukofini inoita here fundani vana vedu ungathukhange ukuthi izimpondo zenkala wazilufana usembangalisile ngoba ilizwe lonke likhuluma ngayo madoda izezizana udlale kakhulu nyathela lawe khona ngapho dadewethu intombi yami yokugida bakubiza bethola intombi ezothi sifike padzinopakulwa jimbo iwani phela tejani moyo tamutoba neNational FM atowira mushorepe lami ngatholithiwa lokuxoxa lo Chesi Skuza ngimbuza ngokwa Ndux Malax ukuthi wayemazi na uNdux Malax. Chesi Skuza engena enkundleni ake simuzwe ilandisela hayi uNdux wayemthanda uSolomon noSolomon wayemthanda uNdux othola behleli bonke bexoxa emtshela uNdux yabona ingoma yakho le i-right yabona message yabona unity lapha Ndux ushayile message yakho ijile hlezi phansi leqiniso la uNdux la ethi hayi labana malumami awushayile ingoma kumnandi liyana onjalo so yini uNdux lo Solomon wakwathola ithuba yini lokuchaya uchabo kakhulu kaningi kodwa azange wathola ithuba lokurecorda bona hayi azabe record kodwa uchaya kuma live shows ngoba even uSolomon wathi mayifike ngala show ngathola uNdux eshaya uNdux bayamshayela ingoma uNdux la ngathola uSolomon eshaya bayamshayela ingoma
Right, ndakabvunza pamukoma Chesi Skuza ndichiti nduna na Skuza vaiwirirana here zvikanzi aiwaka yanga iri tsika zvaiwirirana zvaidyidzana chaizvo pasina ruvengo pakati. Vaiwirirana vese vakomana vekuvukalanga, vese vari vaimbi zvakare, vese vachirovaka musambo. Hanzi kwavo musambo wavo vanoti rumba yekuvukalanga. Hanzi vaiwirirana chaizvo zvokutoti Ndukusaita akasvikawo panenge pachinidza Solomon Skuza iye asina show. Hanzi aitosvika ipapo votombokwapaidzawo ipapo zvimwe chete zvona. Ndukusa akasvikawo pashow ya Chesi ya Solomon Skuza oita zvimwe chete zvanzi vaiwirirana chaizvo. Asi chinhu chimwe chete havanambobvira vamboita collaboration, havanabvira vamboimba vese. Chesi Skuza ngene nkundleni. Uyu ndi Chesi manje uyu, Long Chesi achiimba nerurimi rwechikalanga mwana mudhala ingoma itaina votate. Mose unachila pekupi unataya nitatename unikanule nemaleveswa dovako mulimose unachila pekupi aiye dokuzwaimi bana bangu vechisana ndikavabhuzwa ndekati vanodhambe vasikana vakazoti vanodhandate ndevo yenyu ndogwisa zogwadza vana vangu aiye ni vana vangu ndokaka kumubudza ndevo inogwisa zogwadza ndali mukwele mudzidze kwazo ngova kuchiro kwanhasi ngonema rwangerwa ibvi kune mivala yakasiyana-siyana. Yesu ndava lavekona vatwa vanhu angisela ndaba bantu abami ngalokho belikutsho ndibuza ngithi lithanda ubani umama nobaba. Bashilo laba abamantombazana bathi bathanda mina ubaba, ngakubona ukubana basholo ngoba laba bazogana khona yime ngikwazi ukuba namandla ukubabizelisa abalobolo. Ngase ngibuza umama wenu ngale naye uyamphendula uthi hayi abantwana laba abafana indlela abayisho ukuthi bathanda yena kungaphezulu kokubana bayazi ukubana ayikho ingane eqala ukufunda ukukhuluma ingabe ukubiza ebusheni bayo. Bonke baqala ukuthi mama. Kodwa ayisiyona indaba abantu abangengisho kakhulukazi kimi fundani ngoba ni labo bana abasebenza kuma office kufuneka abafundileyo.
ngathola ithuba lokuxoxa laye Obedaya Mathulana andakawana mukana zvakare wokurukura kana nduna Obedaya Mathulana maringe nenhoroondo yaiyeka Obedaya ya Ndux Malaxi nekuda kuti vana Obedaya Mathulana ndo vamwe vaimbi vari kwabulawa ikoko vane mukurumbira ukuthi ngathi kulo muntu ongathi Ndux wakamphotha angazi umuntu ayihlale ehleka kodwa yena wekuchaka kuphela ngaphambanisa upractice lapho ekarabha sivile akukhuluma manga ya ngithandela khona lokho lapha khona ngitikala ngokuthula siyabona boJaya Preza Nicholas Zakaria bebuya bechaya lapha koBulawayo Kathleen zange sithole even le poster eyalala ukuthi hayi Obedaya Mathulana the Jet Sounds uyaphela la ya lami into nje ehlala enhlupane ukuthi kathi ngizaze ngizoshaya nini eHarare ngoba siyakwazi imali kayikho kodwa ebengikukhuthaza mina ngikhuthaza bona ama promoters lapha bengicela ukuthi ngikhulumela ngesishona ukuthi chemo changu ma promoters ngabaziwe ukuthi kunokumathebeleni kunebayimbi futhi asithi ofarira Khanindo tofarira music ku South Africa tofarira music ku DRC ikwasa iseya ibasa ma promoters ndio vano boneta zvinhu ngavafunge futhi ngavati vasire isusu musicians kuno mathebeleni timboretsa kuHarare chikumbiro changu yiko ngicela kakhulu ukuthi lathi sike sizohlabela eHarare ma promoters ngoba iba abantu abakwanisayo thina siyahlabela ukuthi imali kasilayo so Jafres uyabuya lapha ama promoters kodwa uzotshela abantu abanjani abakhulumayo ande bayamthanda futhi mina eHarare ukuthi bayamthanda ngiyakwazi ngoba ngereggae yami lo divorce hayi uzobethi hayi ndoda divorce so ukuthi ukupromoter kathi manje kusuka kwehlula ngapha kulanto ehlulayo kule dladi lakho walikhipha wena thena House of Wanga featuring uThika Mtanda oyusitshoni khona bana wena ama albums akamanengi ngangikhangelela ititle yankona awusozeyela ufake isikhiwa why okay ukuthi ngithanda literature kakhulu kuthiwa literature ngazi ngesinti angasindebela ngathi kwini plus futhi ihistory ngafunda ihistory kakhulu yabona indlela ngafunda ngayo ihistory ngafunda iMarxist Leninist ideology ngazofunda futhi mayo setanga yabona ngazofunda futhi iBritish ile Germany lale kuzeni yabo Otto von Bismarck yabona so ngase mbala kakhulu literature kakhulu kodwa ku House of Wanga laphana kunomhlaba ukuthi nje abantu basuka ingoma mlana yayithi ngathola isikhathi ngake ndawo information kulabantu abasuka ba clarify wrong and by that time ngaleso sikhathi mbona ihulumende ayengakwazi ukuthi I'm also a liberator. I can't sing something against my country. Ungazi uhambe east west south north home is best. I'm a Zimbabwean. Ingoma lana uHouse of Wanga ibhula lapha la uNtambuzo Marichela. Antu uyambona uItalian. So laphana ukuthi kwasuka sokuqonda nani le situation yeZimbabwe. But when ibhula was saying ilizwe liwile abantu they want their land. I don't know who assessed that song azange azusindebele ngoba nxa sithi abantu bafuna umhlaba tawase wanoda ivu rawo ngabaphiwe ivu plus dora papa ranga dona that is chokwati then that I wasn't a Zimbabwean ngazoze ngikhulume but just because I'm a Zimbabwean liberator revolutionarist I deserve to talk about that. But that song, I want to appeal. Information rectified because ingoma dana is for Zimbabweans. It need to be rectified because ngakuma ukuthi kona umumo ujikile angijabona. So umumo wawujikile kwakungasomlandu kabani hayi. Kwakusiba le drought, kwakulama sanctions la njalo. So Tina mina as an artist, as a revolutionarist, it's my duty ngoba sihlala sikhuthazwa sing about your country. Hlabela ngeZimbabwe, imbane about Zimbabwe. Akho ukuthi ngiyehlabela ngento elandala because
I'm not from London. Mina Zimbabwe. So many ngihlabe ngento zakithi. But I think somewhere kulo muntu owenza jealous about me and against me. Then when I met the other guys, they were shocked. But I'm just trying with that song must be replayed. And even me mune chance nemkana ukuthi no. Ngawazi ukuthi umuntu uyaka. I suffered for this country. Alone. Saka ndofara kuimbira my country. So that's where kwaba the problem because that song wazofanga yami. Ngangikhuma ko then kwazobuya le ukuthi osika mtanda. Ngikhuluma by that time osika mtanda babechisa sibili babezibambile. Then ngabe bazokhuma futhi la ngoMr Zimbabwe. Anjawona. So that is kwaba le mistake kwampana ukuthi kona ingoma yami yasuka yablock ngabanye abantu because that song wazofanga nangwayo it's not played already. Urata wechule mato, ekubala kwa lishona. Sempulide, irinyali hambile. Sempulide, irinyali hambile. Amazoroze gogo buzuzu. Matias Chaka. Dr. Philosopher Baba Simba Dington Pwana Addington Munondo Opama Chipisa po Gogo Mavia Zuru Fire go Andina Kajibara Jimuti Kutidzi Grace Aruvera American Joyce Nyachenche Ziri Sese Nera Innocent Pan Innocent Nerera Paparu hapo kana tina chigotora pa Solomio anditiripo pa chimutiva Feel da banda amai wangu amasivanda akurise na zikuruwa ikoko Noah Mgobo Anguye pela upetaka matula naka ingometena senkulile Kanindo mu Zimbabwe Kanindo pa National FM Patrick Nyarugwe apa madokera bokurisena baba muchausi mfari ziri kufambere honorable mfari baba mumu Basi chawena akuda kwa KK Goteka Yo amatambo lesikuku Indlela abaphethe ngayo lamajaha bathu apa bindura po ndachimwena nga Edson Phiri muli bwanji etino minyani right mfana huyu nduna Malawa Junior akaenda kuchisoja akapinda mune Mimanzi Sulumani Chimbetu mwana omuimbi akaenda kuchisoja akapinda futi mune Mimanzi saka ndakambomvunza akazomvunza ndakati wakambosangana na Sulumani ere mukamboita nyaya mese sema ex soldiers makuwa yimpuku Ijaha enjala ngikhuluma la isikhathi esiningi. Kukhona ke esake sokuxoxa ke kodwa ke izithelo zakho nama-fruits akho akaphumi. Is a matter of time kuzaze kulungi ngoba ngiyakholwa ukuthi la ulabanye abantu asebenza la abebonisana la. Singathola upromoter ozasihlanganisa sobabili. Sizajavela ngesibele inkinga ngoba kulamanye amashow esike sawenza eGoli sibabili si promoter Retros Promotions Mama Retros Promotions lapha eZimbabwe sikaze stage sonke kodwa ke upromoter engaba khona sizawenza umsebenzi kodwa sike uthintana zasithintana ndoda asincedisane lapha izithelo zakho azikabuyi zizabuya hayi ugcine nini wena ukhuluma la Wewazi inkuluma njalo ngo antu uyabona
thina sifuna ukuthi lina abafana bedabuka khona ngale eMatebeleland liphunga ukuzwakala khona ngale imali yenza ama shows khona ngale eMatebeleland sifuna ukuthi liyenze njengathi bona bayasuka lapha bahle bayicha eBlawayo baye eBait Bridge thina sifuna ukuthi lani futhi libalande lapha libuye lapha livizele echa eMtari echa khona ngale eMount Darwin yabona so why wena lina lingayenze njalo ukuthi libambane lincengane sibili ukuthi siyacela lathi ukuthi thina sisukume siphakame kumele lathi sisebenze ndawonye njoba ngeke ngaphawula eqaleni ukuthi khona uhlupho lokuma promoters mase ngamtholanga upromoters nduna akulo okunye kungafuneka ama promoters athi ngcono ngilafuna ukumela ama promoters sure kuyaphela kunjalo ja kumele phela njengelapha anti usuharari lapha ungidinge lapha vele likhulu lihlale phansi likhulume one on one khona kana ukuthi kuyenze via ama managers yama promoters kuyaphuza phela kuyaphuza kakhulu sibi kodwa ngiyizwe labantu bafunde ngcono abayenza awo commerce labo accounts labo abantu bekhuluma ukuthi in every business there is a foundation and the foundation okhulunywa ngayo uqala okhulunywa ngecapital ukuthi mina kunzima mangizenzela kuba nzima kakhulu ukuthi ngisuke kobulawa ngiyemtare indleko zangikhona indleko ze transport lama booking lapha enzabenhlala khona la kuphi sokufuneka imali ngani njalo mina ngiche njalo ngiyobe ngisithi yena yenza ama shows akhe lapha eHarare lapha eMashonaland kumele libe lilonke then khonapho kuzasuka indlela ukuthi lingahamba njani kwindawo zonke ngizitshozo yebo kodwa ke ulwazi engelalo ukuthi yena uyawenze njani njalo yena isikhwama sakhe ukuthi siyabe simi njani ikonyabe ngelalwazi ukuthi manga sathola ngempendulo kuye ukuthi la isikhwama sakhe sabe singamanga kuhle njengesami uyabe khona uthe mina ngakuncedisa kodwa ngoncedisa uwena right wena utsho ukuthi everything kule foundation yankona so wena kumele vele ka uhlale la yapha umdinge sibili uhlale la phansi ukuthi kati bhuti wami kuhamba njani lapha lami ngicela sibili umuzwe yena ukake ukuthi angakuphendula esithini njengathi izolo waye ule album launch yakhe kodwa wena wawulapha eHarare uhlale khona ngale wawukhona kumele ukuthi khonapho libuye lani libonane khona ngale launch yakhe album wewe ungazi ukuthi kule album launch yakhe ngeke ngafika eDiamond Studios izolo yiko lapha engizwe nje kukhulunywa ngakho kodwa ke ngendlela ukuthi lami ngize lami ngokwami kade ngizokulungisa ngapha azange ngisathola ithuba lokuthi kumbe ngamfonela ngizwe ukuthi uqhubha njani bengizitshela nje ukuthi lami ngathi qede ngikwenza sezamfonela aphurumo ngaphi ngidle ngubona nje kodwa ke kunengi kodwa ngikaze ngihlale la phansi sikhuluma ngefoni kunengi vele usiza ukuhlala phansi sikukhulume ambonise lapha lapha kodwa ke kungananzelela vele abaculi abangapha eHarare baphangisa ukuphakama bebe lolutho ngenxa yokuthi uvele uhulumende wonke ungapha eHarare ungakhalela abaculi abasuka kobulawa besiza ngapha labo sebaphakama ukuthi lathi mase ngabuya ngapha sibe seduzane labantu esikhangelele ukuthi basise kuzaba ngcono ngaleyo ndlela hayi vele khonapho kulungile sibile kuhle kakhulu njoba lapha amakhalanga bakhona lapha eHarare amandebele lapha emashoneni bakhona so liyaba libancica phela nca liphunga ukuthi lingafuna ukwenza ama shows lichaphe liye eBotswana liye eGoli khona ngale lingayalapha antu uyabona ukuthi khonapho ukuyaba vele kungahambi kakuhle right Wondux Malax usimiya yena original yena unengoma zakhe siyazicula sibili emoyeni kulolutho yini okuphuma ukuthi lina imuli yakhe liyakuthola ama royalties akhona vele abakhona umuntu lathi ngesaza sitshone eloke khona ama inzuzo iba khona iyangena abezimura baletha be Glamour Records labo baletha so ekucineni kubalaleli ungafuna ukuthini abalaleli labalandeli ngizathanda ukuthi ngibabonge nje
ngesikhathi kanye lo xhaso abasinika lona ke izandla ezifudumele abasinika zona ngazo zonke isikhathi sikuthanda ukuthi sibabonge njalo sibakhuthaze njalo ukuthi bahlale njalo besupporta besinikeza ithemba lelintshukutshu yokuthi lathi siqhubekele phambili sibaphekela ulutshu hayi lokho ke ngoba lami ngizase primary wayelokuthi emhlanje buyile ezochaka kuma business center atuzani lasekhaya kwambala ngihambe lami mina ngangikwenza kakhulu vele ngangigcine ukugideni so that's when he identify ukuthi no umntana lo engasayenza something engasasale eqhubeka ngoba ilast show ayenza ayachayela ekhaya phakathi komuzi yikho lapha angi-introduce khona ebantwini ukuthi hayi umntana mozasala ekhangele lapha eqhubeke ngebhendi nguyenalo right ilast show yakhe wayenzela ngaphi ekhaya ngathi ngithi ilast show ayenza ekhaya ingazi maye ukuphuma kwakhe siyaphandle ngoba thina sabonga uzothi awubaba wasegula kodwa hayi ngisho ukuthi endaweni iphi yankona ekhaya phakathi emzini wakhe lapho esalwa khona ekhesi wayechaya even ekhaya phakathi abadala nje babizwe kufana ukuthi uma uyenze nje ikhisimusi nje ekhaya kuthatha ibhendi yakho ku-internet abantu babuye nje bezojabula bezinathela nje kuhle kunjeyana so yena ngesikhathi sakhe sokuphila labafazi abangaki esikhathi sakhe sokuphila mina angeke mphawule kangako ngoba mina ngikwazi umama oyedwa right hayi ekurayit sibini labanye abafowethu andi ababi abangaphandle abafowethu laba abaningi abangaphandle ababuyayo kathi sibekhulile alright so kusho ukuthi lina emulini yenu layo lengakhi kumama wakho hayi esazanayo kumama wakho mina ngazalwa ngedwa phela lami kwama kumama wakho wena wazalwa wedwa alright so kusho ukuthi umama wakho ibizo lakhe mbani owamama Agnes Moyo ngibo ngapha kwakhona ngibo kuwombome so kusho ukuthi kula abanye bangaphandle laba amabizo labo mbani lobani abantwana nje so far siyazi ulwazi lo Etheli lo Forget okay awuzalwa nje ngabanye omama okay so emculeni phela bangene kumculo libangaki abangena kumculo kahle kulami lo mfana ukuthi usiva la ngizaqala sibombe sonke nale Bajele Brothers elami iqembu kwasabona ukuthi hayi sabisihloko esikhula ngasasivulela iqembu futhi esiluza sithi Milligan Brothers yilo likhokhelwa ngumfana usiva so wena ukhokhela iqembu liphi ngikhokhela iBajele Brothers Bajele Brothers usiva ukhokhela iMilligan Brothers kodwa lonke lingaba okay mwanza paka ndiyabvunza kuti muri kwenyu mimi kwakamira sezvo kanzaya baba vangu vane madzimai akawanda nodoko kuti kwakune vana vaibvawo asi kunini amai vandoziva ndozva amai vangu chete indova ndinongoziva mwana amai ava ina ndovazive ende kuna amai vangu ndakazorwa ndiri 1 asi vana vachiri kungouya chete saka kune vamwe vadoma vamwe mazita avo kuti aripo vana kubva kuna nababa kuratidza kuti mafestival anga akawanda chaizvo right azotaura zvakare nawe yekuti ndabvunza kuti une here umwewo kuva hama dzako idzodzo ari mune zvemimanzi kanzi ndine munin'ina wangu anonzi Siva ndofunga anonzi civilized Siva arimo anofamba nechikwatawo chaanofamba chaanonzi Milligan Brothers hanzi inini ndofamba nechikwata chinonzi Bajele Brothers nekudaroka aiwaka ndobva zvapirira ipapo ka rekaiti nzwisise kuti zuva rekupedzisira zvii zvakaitika apa ngikhumbula kuti ngangu grade 6 so kwafika njani kini kuza kuti ubaba segula hayi khona akusiphathanga kuhle kakhulu ngoba labona nxa lisesebancane labe sekhangelele okuningi okumele likufisayo futhi empilweni lingakahlakaniphi lingakazimeli lodwa so kwaba into edabukisayo kakhulu ukuthi lakathesi isadabukisa impela ukuthi masikhumbula ukusishiya kwakhe kube kungasiphathi ngendlela sibili wagulela ngaphi kumbe wabebulawa kuyini kuze afika siya ngathi waqala ekhula nje khona bakobulawayo wazobuya ekhaya akulogogo khona
lo lapho kwakulo mama khona wayebulawa kuyini laba ngeke siphawula kakhulu sasebancane sange sibone lutho thina sabone ngasakhuluma engasakhuluma so ukuthi khona kwenzakalani lokuthi amaphepha antike lamaphepha ayevele ibhala kudala asekwazi kwabhala sasikwazi ukuthi umuntu wagula kakhulu kwehlule ukuthi alatshe wazi wasithi so kusho ukuthi wabhubhela khona ngale ekhaya eGesi wabhubhela ekhaya phakathi emzini la mngcwaba ngapi khona ekhaya eGesi so yena esetshonile mbani waqhubekela le qembu lakhe kuthe ngemva kweGalifu abanye bakubiza bethi ngamaduduzo kwahle kwamiswa yonke into ukuthi ayi njengoba kunje bafana akusela umuntu ozanyana ozaqhubeka ngabafowabo labo bethu njalo akusela umuntu ozaqhubeka izinto azibekwe izinto zabekwa zathengiswa ngoza zibonakala ukuthi zabe zidliwa ngomuhlo zizabo so akula umuntu waqhubekayo ngaze ngaqhubeka mina sengikhulile sengiqedile isikole so shothi wena usuqede isikolo awuzange ubona even ama instruments akhe hayi ama instruments akhe ngobuningi ngenxa ukuthi la wathi ngavele into zakhe zasezindala ngoba la abantu wayesekhole so okuningi ngokhona kwathengiswa kwakusele kwakuvele sokuyiscraper kodwa kungasasebenzi mina engakutsho ukuthi mina lami ngaziqalisele kwami from phansi ukuthi ngiqalise ukuthenga lokho ama instruments landala ngoba abantu nje ngiqeda esikolweni vele ngahle ngaba ku-army ngasebenza ku-army yikho lapho ngakwanisa khona ukuthi lami ngithenga izinto zwana umali uyabona umculo wakudala angithi umculo wakudala umali ubu creative abaculi bakudala babe ne creativity babe ngafananisi antshatsho njengamanje uthi uNdux uSikhuza uChristopher Shoko bonke babecula ichibilika but babe nama traits abo bodwa abechibilika akusafani namanje ukuthi uyabona umuntu uzofuna ukucula njengosibanibani bonke abantu sebefuna ukucula njengoMacheso anjabona ukuthi uSikhuza wayethi awuzweki yiye angithi uNdux Malax wabuye wathi batshele and ibeat likaNdux anjabona ukuthi lali fast kakhulu okunye futhi kwakusenza kube njalo ukuthi ama producer ayekutshela ukuthi asifuni ukuthi kufanane nokaSibanibani hayi sasifuna kube so uChristopher Shoko uyakwazi ukuthi uChristopher Shoko initially engene emculweni wayecula isiNdebele wayefuna ukuthi acule isiNdebele uMabaleka wayala wathi hayi isiNdebele sinaso bakhona vele abasihlabelayo kanti wena why don't you find something different wasecula ke isinambiyane esidonga ubupenyu bangu ndaje ndakabona anjabona okuyinto different and wameka ama airwaves ngendaba yone wameka impela but about these days the problem is sebefuna ukuthi befanane hayi it's very bad seka Liberty ukure ukuthi ma producers anasi ndo wari kutokudze ukuthi weimba saningi ukuthiwa vele kunjalo kuthiwa baya kutshela ukuthi indoda ibeat elidlisayo kulezi nsuku ngelika uMari so nawe sokumele vele ucule njengoMari ukuthi kahle icompany iyenza imali kulezi nsuku sebese ukuthi uproducer eyenza imali anjabona ukuthi this says ungashaya ibeat lakho ezokuthi Robson uMari production National Driver production uproducer useforsa iartist ukuthi enze angakufuniyo ukuthi igama lika producer lihambe which is very bad but ngeke ucompare uNdux Malax nabaculi bakulensuku lapha that guy was creative uNdodana wayengayenzi ngikhumbula ngimbona mina uMari ngisemncane uyabona edlala esikolo and wayene passion for music uyazi ukuthi uNdux Malax would go to ama nearby primary schools wahlala ephumula and wona kuthiwa kuside park so you could go to ama nearby primary schools eculela ama 10 cents actually ukuthi laphana after school ngabo 2 uzothi iband yaqalisa hayi shaya indoda ishaya but iproblem nje kwaba ukuthi uNdux like abaculi bakudala abanengi bakhona uNdux kazange groome umuntu that's the problem uNdux eqala nge-Stone Sounds from kudala echintsha to Tahangana band wayengavuma ukuthi abantu abanye bebhale ingoma hayi uNdux ubengavumi uNdux ubengavumi uMari kunomnye umculi mina engimaziyo owacula noNdux kuthiwa vele uNdux
anti yabona laphana manje ukuthi uyabe ngakabuyi anti so kuyabe nandaba endlala ingoma zenu nje nisifundela nje engakangeni laphana sort of like a curtain raising anti yabona so the moment you would realize ukuthi hey senqule zakhe kuthiwa ukutshela ethi hey madoda lapha ku Ndrux la ukuculwa ezikandrux no but phela mdala awukabuyi ethi hayi no ula nezami you would rather sing ingoma zami than sing ezenu lina so kuthi indoda lena ayiselfish phela hayi abaquli bakudala vele Ndrux in fact umali abaquli bakudala iyo into esiyabulala umusic wabo anti yabona even abanye abangapha this side that's why ubona ukuthi umuntu engadlula emhlabeni udlula ngomculo wakhe because uyabe ukubona ukuthi hayi amfuni mina ukuthi ngikhotshe ngabanye abantu uzothi amfuni uzothi mina ngifuna ukugcinela igasi yami kuphela which is not it abaculi bakudala they were very selfish abaningi bakhona unfortunately among them Ndrux maunzwa kandieka mkhulu Liberty Lupahla DJ Scissors achi ngunorondedzerawo papa ndikuziva kwake kwaanita vanhu akaita sana nduna malava vaiva vana na Solomon Schools ataura kuti aiwa vanhu vanga vane zvipo mukata samimi vai zvipo zvavo zvanga zvine identity kunyatsoziva kuti uyu ndewe asi chinhu chimwe chete ndichocho hanzi vanga vane umbimbi ndoga vanga vasingade kuguruma vamwe kusheya ndiko vanga vasingade hanzi even chero zve zvokuti vane caterers asati apita mugiraundi munhu ombofanira kumboridzawo music yake waanikuziva kuti no kana tichirova show yangu nziyo dzangu inini musaridze umwe munhu hanzi ipapo maibva matobura nepapo hanzi ndosaka makaona imimi chero vaimbi vekare vekuno chero kuno kumashonaland vacho vazhinji vamwe vakatisiya vakaenda nezvipo zvavo nekuda kwekuti hanzi nhau dzekugiruma idzi zvava zviri kure navo they were selfish ameno moti kudiko vateereri ndimi muri kuzunzirawo pega zvekuti vawana DJ Scissors Liberty Lupahla mkhululi nokularoka ndakamubvunza ni maringe nenhaya dze-collaboration uyabona khonokho kusitshengisa ukuthi thina njengesizwe ikakhulu isizwe sikaMthwakazi asikaphucuki kakhulu nthebwento ekhona asikabi lana ukuthi ngithole kahle asikabi civilized to understand in nature music antiyabona that's why ubona ukuthi even lapha ekhaya asibhalelana izingoma kwamanye amazwe wena uyangibhalela ingoma ngecule nami ngikubhalela ingoma ushugetha naye abhala ingoma ekunike wena no Rai ngale yambhalela ingoma nginike njalo njalo it's all in the music industry but lapha ekhaya la ababangayi abakwenzayo very mature and civilized musicians could do that abantu abafana labo umkadota bebhalela uBig Tembo nabanye antiyabona but kumthwakazi kwakungajayelekanga umuntu wayengani ufuna ukwenza khonoko ngubaba ufanya Dube would help abantu ukubhala izingoma zabo kwesesikhathi becula izingoma zakhe abezibhalile so for the music industry eZimbabwe ukuthi khule abantu need to embrace that unity ekhona anti uyakwazi ngesikhathi lesiyana Oliver Mtukudzi wabamba nalo James Chimombe ngesikhathi sonisiyana hayi kwakusenzakala lokho kodwa ababangayi it was rare ukuthi uthole uKhumlani Moyo esenza iJoet noBhataya Mathulani hayi kokungajayeleki lokho but ama live shows babesenza but not recording hayi and sometimes ama live shows angikhona they would still clash even a station but kwakungaphumi emaphepheni they would still clash beze kulamulo promoter so it was very tricky because antiyabona ukuthi omunye lomunye abesefuna ukuzitshengisa ukuthi yimi engikhona yimi ngimkhulu the only people abakwenzayo aba prominent emathebhelele ndaba kwenzayo khonoko uSolomon Skhuza noChristopher Shoko ungadinga ingoma liyana ethiwa bayisana number 2 angithi uzobona ukuthi uShoko nguyo introduceayo then uSkhuza ebese icula phambili but laba abanye that could have been actually an inspiration ukuthi nabanye bekwenze khonoko but unfortunately akwenzakala hayo Ndrux was a big name hayo Ndrux was big uyabona emathebhelele if kunabantu abasupporta abantu baba ngithi abantu besikhalangene iKhalanga music is very big because it is original and bacula ngolimi lwakibo antiyabona uNdrux was well received kahle ukuthi
ayikho iphathi eyayidlala ngaleso sikhathi kungela ngoma kaNdox. Unit is number 1 laba uyakwazi ukuthi bahlupha lapha eHarare la. Olerato uyakwazi ukuthi bahlupha lapha eHarare la. Ungabona ingoma ihlupha ize ihluphe la eHarare. When it is from that side, ishwazi ukuthi that artist is big. But the problem nje kuphela ngizoyitsho le noma nje abasekeli bakaNdox bengazi ukuyithanda kakhulu. Ama artists afunde ukuthi bezidevelop. Uyabona ukuthi uNdox wafa ehlupheka. uNdox wabhubha ukufa okubuhlungu kakhulu egula. But amanye ama artists amsupportanga futhi. Plus yena indlela esekula ngayo hayi wakubona ukuthi no umuntu wayengakulungiselelanga ukuthi eksasa lakhe libe right. Kulabanye abantu abathi wathenga indlu eNkulumane. Whatever happened to that house angazi noma yathengiswa noma isekhona. But I'm happy ukuthi uNdox Junior wasuka wathatha over legacy. But long after uNdox sedlulile mina I wish ukuthi abantwana babaculi asebekhulile at least benze khona okusenziwa nguTonga imoyo lokho ukuthi wayekwanisa ukuthi ahambe noPeter kumhambe noSpanban you know carry on the baton. Ungavumi ukuthi igama lakho ledlule kungenzakala ngalutho. Hayi yathi Matsito ahambelo lo Tetjas Junior anjabo ukuthi kathesi igama uStella Jiwe ahambelo ntwana wakhe angithi yabona amagama lawo afanga. But where is Sikhuza? Usikhuza anti yabona ukuthi abantwana yeba bekhona but kabazange befakwe emculweni. uChess waze wabuya later at least esebonile ukuthi hayi kwakumele ngenze so but eqinisweni likhona hayi ama artists ethu kafunda ukuthi move on ngelegacy yabo beyipass on to ama generation and be groom abanye abantu among ama band members abo. Antiyabona but inini pa nawe kusira bana ndikona nge se mkoma vanga vane child spacing yakanyanyisa saka vana kukura vari panzvimbo imwe chete. Hayi lokho nakulandaba lokho. Umuntu mina manje nomntwana njengamanje osebhinga osekhulile. I can easily say manje sebhinga khonapho woza phela mntanami na uzobona engikwenzayo. Angithi. Manje nomntanami ePlumtree. I can still do the same. Manje nomntanami eMzarabani. Yikho lokho. Makuyikuthi yena uyafisa ukuthi enze something ngomntanami. He or she can still join me. Unenge uchishaka ukuthi big house. Hayi yabe ngahlali nami phela. Angithi uyanjoyina manje khona ngale ndaweni lapha ahlala khona. Hayi ukuthi endilandele be part of the band. Hayi. But at least manje khona endaweni lapha khona naye afunde. But you realize ukuthi abaculi bazokutshela ukuthi mina ngifuna ukubona umntanami esebhendini. Abantwana bacula bathi ubaba mina wayengafunda ukumbona mphethe guitar. Which is very unfortunate. Yeah, that's a very difficult one. Uyabona iRadio siyangifundisa ukuthanda into ezipopular ezithandwa ngabantu. So mina I have my own favorites but engagcina ngiyithande kakhulu ngoLerato. uLerato yamfikisa kachana. Even up to now eBotswana that song is still playing and it was a true story futhi. Antiyabona. So yama uthi true story pakita se. Hi wayintombi yakhe ethiwa ngoLerato. Ayigara kuphi? Ohlala kubulawa. So wayengowabotswana then basebeshelana ke lapho abaqomana hawu so kufike impela isikhathi sokuthi belobolane abanye bathi bahlala bonke as husband and wife at some point but besebehlukana nje as time went on. But uLerato lali yayindaba eqiniso and you may want to know ingoma leyana yachadisa abantu abaningi from 1989 up to 1994-5 khona still abantu babeloko bejive uLerato. So pamchato wekubulawayo kana pasina kurira Lerato sezvakangoita kuno kana pasina kurira Murambinda asomchato hayi asomchato makungadlalanga uLerato kungadlalanga ubanolila asomchato. Right hayo mkhululi waita basa yene kuti pawo endorondo ya Mshaka Ndox enjalo engiyakuthembisa ukuthi ngizokudingela omunye umuntu owake wasebenza noNdox. Hayi ukhulungile esikhulume na
akuthola ingoma yethandwa nguye phela uLiberty Mpahla umkhululi DJ Scissors mbonge kakhulu bhuti wami kuthiwa yachadisa abanengi lakathesi continues yathi nqokobula ematebeleni kona ngale ngakungela ilora ingoma ethena Lorato emshadweni Lorato anzisho kadika it's a true story anzi kwa kune baby rake rainzi Lorato Botswana ikoko saka kaimba true story apa anzi kambika kachiri kunetsa nanzi kana Botswana nanzi unonga chiri kunetsa anzi ndoka makambo kakamisa pamsoro chazvezvo beba wona Lorato ntombi ishiziya yekla nthetelwa kubonga ena obeteka mathulana ngibonge uchezi sikuza ngibonge DJ Scissors ingakhohlwa yena witness amalaba ngibonge kakhulu antsho wena right lokusincedisa akumbalika Solomon Sikuza azvina basa kuti aina kukwana nhorondo yacho tati ngonhonga apo neapo asi zviri nani asunyarwa anditi kam nekuda kuti hatina zvikwanisiro nhorondo yacho haina kunyatsokwana zvakanaka asi nekufamba kwengoma makorantera hatongoenda tichingoimprova zvakadaro right amanzwa apa DJ Scissors vavimbisa ka vakanditsvagira umwe munhu akashandira Dux Malax kana varipo ngava ndibatiwo vedu tap 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 right any comments from Matebeleland avari kumatebeleland imwe ndipewa macomments chinzwe pafoni apa 0713938538 0789600748 ndi munochema chema imini support aiti one support aika Dux Malax uyo Matebeleland muriko ere afona itinzwe What 0713 938 0789600748 from Matebeleland ngena nini kuhlelo sizwe la support itinzweka uyo Dux Malax ndiye wekwenyuyo munowanza vaimbi weikoko akuna here kana wendewele mmeche mwechete tabata ya nduna nasi imbofona yo mbotipoka zvaitwa na nduna ikoko timbonzwawo fonai gogo mkwananzi ukona iri kona ngale anti mevi elingapi Pembesikale namdlabona zobukela umdlalo omnandi kakhulu lapha manje akele ntshele bafana iliphi leliqembe lalabo abagqoke ezimhlophe lokumnyama wathi ukhali uthi ngamahlole nyama manje iHighlander mdala awuyazi hawu yilo le Highlander mphuma le goal ngizwa bonke bekhuluma bethi kune Highlander ngitsho nabaculi beZimbabwe abaningi bahlabela bethi Highlander yini le Highlander madoda Maria Ncube esigodini kona ngale ngena nini kuhlelo sizwe fona nini askana nani mesiphatho video sikati ku National FM kam ingobetona Highlander amahloba nyama bagoki zemhlophe ezemnyama
Alright, any comments? Avada kupinda muchirongwa ka? Avataurire kumatebhele. Avafonere kumatebhele. Chero anenge afona zvake. Mumbotiudzawo kuti Ndukusmalax munompiwa sei, manzeke munopiwa sei? Chero uri kunako kumashonality. Tiudze. Fonai. Matebhele ndiye achakarara kuti zii. Nai chiko nai matebhele. Ndanyara chaizvo. Fagunyawo. Chap. Alright, ukhona umnye. Umdlalo usuqalile madoda, senza ukusiboneke iqiniso eliphumayo namhlanje lapha. Ibhola ke liphethwe abafana bomashole enyama, liphethwe uPeter Nkomo laphana. 0713938538. Umdlamba nje khulu ibhola lekapteni kabani. Wali kumajinda kapteni kabani. Besho ibhola lencane. Wali kwa njalo uPeter Nkomo waphoza njalo la